he alue mo ui e tangata ka pau koe o mai o kauwhaki e ne mo ui. E alue te tau whie mau pe mea tatau. I he feitu u kotoa pe o tau asia. Whie mau e mea ke mo ui. Whie mau e mea ke whaitaha. Whie mau ke whakamo ui e te sosa ieti mo kulupu o ku te iai. Kai alue whehu uia ke toi maa o lunga nge ai. Pe koe haa koa e tau mea o ku whai he Mamani koe. Why? Human being. O mai ke ne hanga pure whakarewa ke he ngāhi. Mea mo ut lahi kotoa pe. Ka kutotonu koe ku whotu usio ke hiki mua e tau tala noa ke toi maa o lunga. Pea tau whakatoka ngā i e ngahi tala noa a historia e ngahi tala noa he kakai la lahi kua nau whai o tuku au mai i he ngahi senturi. Ka ku ui e senturi kotoa ke tau hiki e tau whakaukau siwa. Ka lava ke mau he tangata o ngā unu atu e ne whakakaukau mo ne ngā ue ki hamea. He kulava pe tau ia ta ofi, o kulava ke hoko. He kai ke tau hanga e tau toluia o to'o au pito o peheke o te whahatau i kai. Ka te tau lava whakai ehi me ene hoko. Mai, me he ene hoko. Io koe, E aluai. kou whie hoa tu noke. O kou whakawho wha ia au ia i e whakotu mahu inga o ke whai koe ni. Pea tau whaam tau tol ke pehe. Pea ku tau sio ke te toi whakaukau e universiare o ku fumaria au pito ke te au o hanga o whakahu mai. Ai fui whakaukau ko ia. Ka koe mea kou tau wakai atu ki mea o tololo tonga hoko. Pea mo ene tuku au mai. O whaafofa a ngai fui whakaukau ia, whakafilosofia, whakaako. Pea o kulea aki he kauako, pea ki tau lea aki. Pea ku tau hanga tuku atu. Mea kou tokanga ki a ipe ku te iai ha. He malawa ku whaasi mai me hau tala noa koe whai mea eu tau te ke e tu e tau tō me lo au i ho tuku mai whakaukau pa kou mahu inga marika te au pa kou poupou ke whakaukau koe hae whaunga koe tau pehen koe ana e Tatalanga. Koe ha e tau tuku atu, koe tau tuku lau mea atu e lo au ke whakaukau. He koe tuku a Mamani o kui kai ke ngāhu e ki ai. Ai whakaukau. Ka kou pehe, kai ko ha uhinga i ke pehe ai, kai ke tau laba o tuku atu. Ka koe mea e o kou whio atu ke toi ta anaki mange ai ka saki. E siua koe mea ia koe ni, koe tau hoha tau tolu o kuefo i kulupu. O kulahi au pita tau mau he mea kotoa pe i Mamani, ke whahinga o tangata. Koe whai kulupu o kui ko kau politikare. Ka pau te mausio ki he whai kulupu koe ni Amerika he ahoni. Nālu e nau whakamoweu i a Mamani e tau e tolunga fulu ko osi. Pea koe ne haueni si ua ki he tumu aki e nau whai e mea koe whakamoweu o ku hau koe au mai ki he ahoni, ki he tau koe he ahoni. Pea o kui ai tū ia, koe taimini, o koe ke nau toi maa, nā toi harea ke whai koe loipe. Koe whainga kulupu maari e ni e kou sio i e nau ngāu e he whonua kotoa.
koe taha ngā ue mahu inga aha whonua koe pure, koe politika re, koe pure i hono whaunga mawhai. Pea tau tuku kia e kakai o whehuia pe me o lunga ki lalo. O kui kai ke tau whakamāto ato tau tolu ki he tau sio ke mahu inga o whahinga mea koe ni, pea tau teke kakai whaka ofa au pito ke teke ki ai. Ko kakai ko utai mua koe he mea koe ni, ko kau ngutu maari. O kui kai ko ngutu maari e o fie mau koe atamai rere i. Ka pau te sio ke take o Iukeleini he ahon. Ko tama ngutu maari. Pea oa te kau mea ko whakaloto i ke tau tuu ki Lusia. Pea ko hea mea koko he ahon. Pea hange ngune tari e ia ke tūhono kakai ke auha i e puke puke nau tau ataina. Oku iai e mea taha oku whotu ka tau ia ko nisi ua lava re ke osipe ia. Ui ke kaha'u, ui ke hono hoko, lava pe ia ke iai. O ka pau te tau talanoa, ai wesi te mo isi te he funga waka o whonua malu. Ke nau nofo ai. Pea kwange ko lau, o toi whonua malu pea mo Ukriane, pea whonua tau wataina, o whonua tau wataina mo Ukriane, mo Lusia, pea whonua malu. Maina? Ka koe talanoa ia koe ni, koe talanoa i he ngaahi malu, i o kuia ngahi area ke ia te nau talanoa ke a he whonua malu. E lava pe ia ke nau whakalelei, o whakatou mao e whonua malu, mo whonua tau ataina, i he fo i tūkunga koe ni oku nau iai he ahoni. He koe kutoka ngasi ua he kuna kehe, o koe ke whai ha whetau laki. Talanoa atu e he whonua tau ataina, ka talanoa mai he whonua malu. Ka kuhange ko whakotuu, o kuna whakatou mao e whonua malu, mo whonua tau ataina, ke na solova e na Polokalama. Koe haarewa e mea ku mahu inga no ke ho foi whonua malu a Iukeleini. Iyo, ku mahu inga ai foi whakaukau ko ia he ko tui ko ta Polokalama ki mua. Ke hanga o mai ai foi whai ke he mahu inga ko ia. He ko mea ia o ku omi ko e Putini ko mea omi e Zelenski. He kuna omi e whakakaukau tata. Kuna omi e whakaukau o e security. Tā noa e security, tā noa e security, tā noa e tawataina, tā noa e tawataina. Ko mea ko mau inga ia e o hanga o mai, he ku na tau ka vei e na oa e pa ko siwa uia ko mahu inga e o foi whakaukau. He kui kai rewa ke lava o tuku lolo e ki he, ko inga tā mai e me malu, tā mai e me tawataina, tā mai Lusia. Tā mai e Zelenski, e Ukriane and MALO mo ne tawataina. Ka koe hange ko mea na ta Australia noa ke ia whangatuku, koe tau whakao whatahaini ko lava ke tau sio ai i hawhianga ngai hango whenua. He koe uinga, koe kai ke whehanga ngai ai ongo whenua tau ia, koe whenua pēa taha ne laike, whenua e taha, ka te whaafo ke atu roke. Io siua, koe mea koe ke tau sio ki ai. I taimi koe na e mingi a Lusia o alu koe o to'o hono ngai tawataina hake ko Ukriane ko whefua. Na ia e umahafu a tomia a Lusia na e tuku Ukriane. He kutuku pe ia. Peka taimi koe unu a Lusia ki mui o alu koe a Lusia o kutuku e umahafu ia koe ni a tomi Ukriane.
Kai rewa ke tāria he ngai whonua wesite ai iwi atomi, ai mahafu atomi ko a Iukeleini. Na wangare wana tō teke a Iukeleini ke whakafoki mahafu atomi ki Lusia. O whakafoki ka atoa mahafu atomi na Iukeleini ki Lusia. Pea koe taimi ko ke teke atua koe ni mea, o koe ko Iukeleini a walatu mo mahafu atomi. Koe nā tō ia walatu mo ne mahafu, ke whakamahafu aka Iukeleini. Ka pau nai kai koe whē mea ko unau pau ki ai. Koe nā nau tae whalala ki Iukeleini ke ne mau hawhainga mahafu atomi, ihe kato mahafu atomi ko a Lusia. Koe ahoni, nā nau whekau ke whakafoki. Koe ahoni, unau toi kumi mea ke ai ke MALO ia Iukeleini. O futai mau o pito siua e whai ka mea koe no whai holo e ngai pureanga wesite. Pea koe tau hoha ia. O sia uia o ilo, ko nau tolu na nau whakatupe tau koe. Ia koe tā Polokalama koe ua ki ngaahi Inoke. Na hanga he kakai he kau koe mo ngai whehu i eni te toi o atu pe koe ni o ko alu ke lahi mai o whehu i ka na hanga he kakai koe ko Polokalama e ua koe na nau hanga tuku aki i tā ua pa tuku aki i koe. Pa kou whemau ke hanga whamara. Nau hanga o sio ke nau whehu i po whatata hai mai. Na pehe kakai, i he toko lahi o kau whehu i. O ku mata ku ke kau koe ia ko talano au, ko hange ke alu koe ki Lusia. Pea koe tatalano au, ko hange koe ku tatalano a taua ia ki Lusia. Ka ku whakaofa i Ukriane ko Ukriane ne fua hia Mamani e tau koe ni. Aia ka ke hanga moa o toe o mai ai hawha matala ki ai e koe whaituko ki lahi e taua e ta Polokalama e ua ki moa. Whikau aki mo Lusia mo i Ukriane. Nai pehe tau tautefito ki ho tala noa o ku ke tau ka vei ko a Lusia ka ke tuko aki e wesite mo Amerika. Kana ke omi foki ai u whakaukau, hange ko whakaukau no Chomsky e kau filosofa ko ia. Sa ko mea foki aku asimai ki muini o kua whangatuku ki ai kau a kopa ko fie e kau wako lalahi nau pehe. Koe tau ia koe ni koe ngāu a Amerika i hono wā mo Lusia. Koe tau pe ni a Amerika mo Lusia. Ka koe poini ke hanga mua te whamara ala mai he kuna e tuwa ki mai taua he kau mamata o pehe o ku takau taua ki Lusia pa ku kau whamatala ki Lusia ka te o mai mua he koe tu koe kai miniu pehe he kau Professor Lahi koe tau nia koe tau a Ukriane pea mo Lusia koe tau Amerika pa kua alu pe kai ni mo asi mai ke asi ma Amerika ki mua ke tau koe ni e nau sia hefo aneu pe ku kore a Joe Biden ki senato ke whenga ke whapas mai tau piriona ke ave ki Ukriane he nau tau aia ku whai atu eni ko ki araka e peau ki ai ku whai atu eni ku kamata ke whalongolongo mo vai ngai whonua wesite ko Amerika o po mai a ki mua koe ke toi la whaia o toi mai he tu a nato mo i kaukauanga whawho ke at maala ke wha maala ala mai mea Iyo, koe mea uluaki koe ke ilo he kakai siua. Na e hoko pe tau whakaloto whonua i Ukriane o te ke huata Lusia ia. He wāhenga e ua ko tonbers mo e wāhenga taha. Pena e osihanga pehe kau sotia i Ukriane ia o whai tā mate lahi he mea ko ia ko lau ki ai e rekoti a United Nations. Ko e ngāhi mahe ko e ni. O kunau tau whakaloto whonua.
Ko tokolahi o ki nau tolu ko kau ethnic Russians. Pe au ku hua ta Lusia ia e he tawhaaki ko ni o hua tu he ka ku matalahi e ne hua tu. Ko ulu aki ko ai ke malui. Ai ka gai Lusia o ku nofo ko Iukeleini. Pe koe ua, ko whenga i Ukriane, ko mea pe Ukriane a tala mai ke tuku tau ko ni siua ko nau neutral. Maina? Oa te nau tari ha whakamahafu mea wheitu. Nau whai e neutrality o hange ko ia ko suisalani ko ngaahi mea. Ko mea pe ia o ku whengai. Ka kui kai ko tau sia tau tolu ke analaiso ko ni ko ai ke tau toi whakarea whe siua. Ai alu ai kakai ako ko kakai Amerika ni. O kuna wo tuku aki e wesite ke mea koe ni. Pea koe mea ku uia e tau koe ni ko proxy war. Ko o atu hapaanga moa mahafu ke ataha ke ne whai e tau maau. O kui kai koe whai a maana. Koe whai a maau ho interest a au. Pea tau toi sio o ku whakalalahi e mea koe ni. He koe whonua kotoa pe o ku mata e kau ki Lusia o ku wheinga a Amerika ia ke liliu e taki. O hange ku hoko i Pakistan, ko ngai whanua lahi, ko tupono liliu ho nau taki. Ko e liliu me wesite. Me i tua. O whakahoko u mea koe. Pea koe re e kōtisi ua koe kovi. Ai mea koe a wesite, koe te alue nia o te taimini. Koe Mitiafaifio, o kuloi pe me ka mata kene osi. O kai ke o mai ha mo onia. O kui kai ke tau pehe tau tolu e vai a Amerika e siua. Koe whanua ia o ku mālohi au pito wha ekonomika, ka koe taimi e whakawhotunga e ne ngā we o whakahuu ke ngāhi mea ke ne ekonomika, koe whanua wiwilahi au pito. Ka oku hau ai ngāhi mea ia o ku kau ki ai, o koe ke tau sia tau tolu ia o ku aunga ki Amerika ngāhi mea pehe. He koe lau koe a Mesheimer, koe Professor Mesheimer, kua fuoloa mai e nofo o se tau hono ua. Mo e nofo a wesite ia whainga whakau, kai tau te fito ki Amerika. Koe pure i Mamani ko whanua peta. Koe whainga i ke hoko koe whanua peta. O ku hau e ngai whanua e koe o tala mai, o whamai, o e multinational a Mamani ia. O ku te kai ke lava mea koa historia tangata he ngā sivilaila ka ki muapure. Pea ka pau he kai ke holomui e wesite me whainga whakakau ko ia. Ko mea pene hoko. O kui kai ko tau talanoa, tau tolu ke kaweinga ko ni ko pehe ko tau kau ki Lusia. Ko tau talanoa pe tau tolu ke ki whakaofi mai hamu oni mua ke tau talanoa. Ki he uhinga o ku hoko ai mea koe. Ka koe e mea nau hohaa ki ai nau whamatala siua i he Polokalama, he ta Polokalama na kai ke lava. Ai taka tua ai kakai ako Amerika. Mei he ngāu e mo e nau kau politikare. O koe nau to opena to e kakai ako nau tuitatau. O koe ke nau tari e nau tolu hataha une whakaanga ki nau tolu. He koe konga lahi ngāu a Professor Drt. Me MIT koe ne whakapepaki e mea koe ne koke Amerika o whakau aki mo mea koe ne utau tui ki ai koe te mokalati. E no ke kau ki hua atu ka taki. Koia. Koe i o huu mai he poi mahawina koe a whakau aki mo kau hako.
pea moe anga no ngāo e aki he kau politiki. He koe uhinga e ku hua atu, he ku asmai kia te au, koe foi mea koe au, hoko e pe ia he ngāhi kua ngā, i anga e vā e kau politiki, pea moe kau ako. Pea kui kai ke usio au iau kua hane liliu. I he alo me he whaunga pure ke whaunga pure tau hao en ke te mokalati. Ka kou whiehua te poini koa he koe poini mahu inga ia e pe tuku mai. Ka koe mea koe o kou whiwhiri ki ai. E malawa ke ia taini kua uesia hanga tono mālohi ka wako o nau tau ataina. Tau whataata wha Mamani ki Amerika hange ko Noam Chomsky. He ko mea koko whatawa ngai ka Noam Chomsky, o kuau ke CIA ko nau mea ko whai ko no whenga ke whakawhea atungi a i ngā ue e tō taha koe ni. Pea kui kai ke alau hange ko tānoa. Koe ke hanga Amerika anga whanga maari e whakaukau. Koe tau sio koe ke whakaukau a Noam Chomsky o kulere pe i he lai nei tua. Ka koe mea o tau mahu inga ia ai he kulahi taha e whakaukau a Noam Chomsky o kuhoko. Ai o mea ko o kurea kia. Ko mea eo mahu inga ka te au ho huma he mea koe ake ke whai mua hatānaki kia. Ko mea e tahano ke koe. Na uwakai hifo hanga e Lusia o tuusi ai tafe ai tānolo o alo e kasaki. Ki maa ko Polani mo Polokalama. Polani. Ia. Na uhanga yo whakatoka ngai ka ko whaamu ke tā noa mua ki ai ke tuwha ekonomika koe a Lusia i Europe mo Mamani he koe. Na whakatoka ngai rewa mea koe ni o ku puke e Lusia he fo i tala noa koe ia ai mau anga mo ui lahi a Europe. Te kai ke ala ia ki ai, kone kamata whakapapa ka ainu ne, mahino rewa ka te au ta o ki ai e fu mea lahia he ekonomika o kupuke ia e Lusia i he tua i Europe. I he kusio pe ke fo i tala noa ko he kasa. Mahalo whiunga pe whiua koa mako te ai po ine tahaka ku. Whiunga whiua koa kou tuku at ke tala noa mai ai ka taki. Koe mea koe ki he energy, siua, aia koe lolo, pea moe kasa. O ku mei whakalolo mo kasa e lusi aia ngai whonua la lahi ko Europe. Taki a sea mane, pea koe mea koe o taulau ki ai, koe hange o ku taka tua ke tala noa he kau politiki ia mo e kakai ako mea ke hoko, pe nau toki ngaue. Nau ta foki pe kau politiki ia sanction a Lusia. Pe nau alu ko tai mini, ko nau kumi holo whakamatala ke ngari sai, he kono uhinga koe ke ngāue. He kai ke aha ngai whonua i Europe, tene tu usi, ai kasa ku malawa ke ne tu usi ke ne hanga o whakahoko, ia taimi vave, ke maue ne kasa mo ne lolo mea wheitu ke. O kai ke whae u mea eko ia, koe mea eko ia o ku whe maue taimi lahi ia, ke ngā ue ki ia hapureanga. Pea ku alu e nia taimini ku talango fua e kau ai ngai whonua we site e ia o takia sea mani ko ngai whonua lalahi, ono ngai whonua lalahi. Ke whe mau koe a Lusia. Ko whe whakatau aki lolo, ko pau ke whaia i he paanga Lusia. He kaitoi whaia he tola Amerika. Ka te tau alu ki ai siua ki he ono nunu o wha ekonomika mea koe ni. Te tau alu tatoka koe ai poini mahu i ngai ko whie o mai ke tau tā noa ki ai siua. Koe o ngō i e Mamani ko hono urua ki ngā ue a ki eri o mea koe paanga ke hoko koe mea tau. I he tau koe ni. Hono ngā ue a ke tola,
Ko mea hoko, ko mea tau. Haina? Ai alu anga fonua we stio puke paanga a Lusia mo mea ko ia. Ko hono uhinga pe he kuikai ke nau loto ki e mea ko ufai Lusia. Ka kuna wona tolo ai paanga he taimini ko mea tau. Ko fehu iko eke taimini siua. Io pa ko mea fo'o ia no ke asi mai ko foi fonga fo'o ia ma inga pito hanga o mai foi whakau ko ia ono whakarea e fufua taimi ke ngawe ake paanga ko mea tau he ko hange ko ni ko nofu whakau ko ha mea o kusi tau te ai ai kau ori ke ki ko kau pilionea mo kau milionea Lusia e foi tau Ka favor que atu no. Ka favor que atu no. Io ka ko mea ko oku I kai ke oku ta tokanga ai ke mea ko ni ko sanction. Vai no. O ke ai ke malu I fra ekonomika o ta fra topu I fra ekonomika ha feitu ha fonua. Kai hiri ko fonua fa ko lo ala hita Mamani. O ku ka ia mo Lusia. Ko siaina o kai ke tu umai o ka we fra tapu I koini. Pe a nga fe o fra tapu I o ka pa o fetu kolo a pe se aina ia ki Lusia o kai ke ka wai ko. Ko ngaahi me aia siua na tonu ke nofo Amerika talanoa I mo na ka wako tawataina ke ma u ha fotunga pe na toki hanga e ka politikare o whakahoko o teke I na ke whakahoko me a koini. He ka pau te ke sio ke ngai fonua koe o ku o nau mawahe o poupou ki Lusia he mea koe ni siwa. Koe ngai fonua la lahi ia. Koe whanki fonua I ki vare pe nia. Koe kaha nau mahuinga whaka ekonomika ki Mamani lahi e ne whaka Mamani lahi. O ku nau hiki nima ki he tawhaaki koe ke ha hoko whakataputapu I koe ni. Koe ngai ekonomika la lahi ia. O nau nofu na au ki India, ko Turkey, ko Fairful. A ue ki Saute Arepea, ko Fairful. Ka ku hoko mea koe nisi ua, o ho haa ngai fonua. Aia koe ne ita mea Amerika ia ha mea kua ne hanga ia puke paanga. Ai fonua ko ia o ku ave holo University Mamani. Pe koe mea ia ho haa ki ai ngai fonua, pea oku nau tuu nau tolu he kuui mai si aina mo Lusia ke ai New World Order. He una whakawhisi nau ke toi lau e paanga Amerika ko paanga ke whai aki. Ai whewhakatau aki, whakawahapure anga. Ka koe wai tui e ka kailahi ai Mamani he taimini, koe fo ilaka ia oku hala. He koe whakahoko e paanga Amerika koe paanga whewhakatau aki a Mamani, koe whakatupu pe I whelotoi. Mo whewhakapapau aki. O hange koe Petro Tola. Koe tari he ngahi pure anga. Ke whai ake whewhakatau aki o lolo ai tola. Peku aonga au pito ia ke sini a paanga Amerika. Koe mea whaka Mamani lahi. Ko hona toki fua whakotu ueni ke to o tola ia. E kai to e ngā ua Lusia e mo si aina ngā ua ke tola ke koe paanga whakawahapure anga. Ko fotu o MALO hi mai foi tau ia koe ni ai poloka whaka ekonomika o taki mai ue site ia, ai isite ia. Pea mo ngāhi pure anga hange ko India. O koe uhinga pehe koe nau falala koe ki Amerika. Moene paanga. O kai toi mau ia. Tuku pe mea koe ne Amerika o whai ke whakapaanga Mamani. Aia koe mea kau tau sio ke ai Inoke. Koe mawae ua whakae tuu whakae wā e o mea ke whakau tau o au mai ke whaka ekonomika. Pe alui fwai me whaka ekonomika whakapatonu ifo ki he paanga. Aia, malawa pe ke tau pe he, koe ngā unu koe ni tau ngā unu lewa ki he fo I mawae ua. I he tuu ai tau tala noa ke he paanga a Mamani pe malawa rewa ke toi aluake rewa ai hange koe uio whai ai new global order.
Ka te whakafoke atu e noke ko ngā koe tata i wā. O koe e u whehu i heni. Ka kou whaampe ke o atu ke hoko atu kau sio ke whiriwhiri mai ke o atu hafo i whehu e ua ke tāri mai pepa ka toki au whangatuku. Ka ke toi hoko atu ka taka. O sai au pito e siua o whakaofa ku. I vilahi au pito e wesi te ia. Ke whaka ai na u whaka ekonomika mo. Pea toi i vilahi mo ngā wha ia koe. Ka koe mea ko mau heni. He kai toi ngā ua ke tō la ia. E Mamani. Koe paanga whakahapure anga ke whae ake nau whakatau aki. Kai ke o si au pita ngai whanua e toi whalala ki Amerika. I he uhinga o tahape. Koe nau la malawa ke ngā ua aki. Ai tō la ke tautea aki a tau. Koe mea fo o uia o whahau koe Mamani pa koe ko hono nunua ki he tola Amerika. O ke iai peka kai ia o nau tala mai he kai ke lava mo ha whakai ki o ko whaafofa penga i tāno ape he ia. Ka ko hono nunua o na ia o te ki tausio. Te tausio ta toka he mahina taha koe pe ua e hoko mai. He kula he kau ekonomika Mamani unau tala noa nau tolu ke hiki a totong koloa hono ue sia he tau koe ni a whi whakatau aki. O nau sio nau toke pesete ua noa siua. O koe ke nau tui nau tolu ia e pesete nima o hange koe no molo e pesete wha a hiki totong koloa. Unau sio nau toke super inflation he taimin. Pea koe taha ia hono nunua kovi o tau ko ni whaka ekonomika. He kui kai ke tau ko mea koko urifia ke aisi ua. Koe harewa ai retaliation pe koe whakawhepaki e whai e Amerika mo ngai whanua uesite ki he mea koe ni e hoko. Aia koe nau pehe ke alwe ai rewa ai tau ke alu ka tu unga o ku whakatonu hia e mea ku nau whai. Aina? He ku viviri koin ke whakamahafu, o ku ilo pe e whakalalahi e tau. Te ke tala noa he kai ke lava hatau iwi a atomi, ka ke tala ke ave a whiha piriona ko to kon whakamea tau ke ki whanua koin. Ko hairewa e tene fua hia. Ko osi mahino e whotunga e halanga e tau koe nisiua. E vae ua Iukeleini ia. He kuenga hi vahe he kai ke tau te whokina toki Iukeleini. Koe hako anō ke toi ki rea mange e vai ua e haka taki. E vai ua Iukeleini ia. He kuenga hi vahe ia Iukeleini he kai ke nau te whokina tolu. Ia, mon, ia. Aia koe... Nofo whakamatakari, ko toko lahi ake ka Lusia e uwaha ko ia atoe matakari. Ia, koe mea aia ko ku asmai, asmai koe ta whaaki whaka, ku o si tā keti maa a Lusia ia ke whi whakaukau ko ia, ki ono to o ate fo i konga kon ka nau tolu, Aini ko... Pa koe aia koe poini ai no ke ku o vaiua e o se tau, vaiua pe koe mau ka atoa to e whafoka i mrengi Lusia, pia vaiua mo Mamani i ume alahi, oa umai ke tautala noa ki e tō la mo i paanga. Ka kou whaamu no ke ato e foi whehu i e ua, foi whehu i e ua me u whehu i, ke toe o atu pe ia pe ato ki tuku atu ke whamaa po mai ka ataki. Koe whehu i uloa ki no ke koe whehu i pen me toko taha pen e whehu i ua koe ni. Koe whehu i pe koe ha e ta wakai koe ha ho wakai. He kuhange koe tau ia he ne hau. Oku tau pehe, tau alu ke maange mo saiange teknolosia mo e ha. Ka koe, mo e ha fo, ka koe pehe whehu i. Oku hange ko, oku kai ke alu e tau ia ke o sipe sisi i, oku alu ia ke toe lahi ane. Koe ha ho wakai ki ai.
ka koutuina ai ho tala noa ki ai te kai pege o se tau ia talo e tau hono ua ka ke whai mai mua toi whamahino mai kei ka tuka ate wheu i wano ki. E siua, ka pau he kai ke alua Mamani o toka ngā e kulupu koini uiko kau politiki e whonua kotoa pe. Koe mea ente nau whai e na toki Mamani he taimi kotoa pe. He kukehe e nau asenita nau tolu me asenita e kakai. Pea koe kulupu hatu tāmaki tahaini Mamani ahoni. Pea kui kai ke tau tokanga whakaako ke kulupu koini. Ka pau te tau whakatātā, koe mea koe tau amanaki koe ke kakai koini ke nau mau e poto moe. Ilo mo tau kei ke tataki aki, e whaunga pure oha whonua. Mono whaunga whakapolitika re, koe sio koe ke politika re, ui ko saia nisi ia ka te au, ai mawhai pure. Pea i kai ke tau toi nofo sio kehe, i e hoko ai mea koini, he tau ilo ngā au e kulupu koini ke hoko ai tau koini. Pea pau he kai ke nofo ngā hi whonua sio i e nau kau politiki, ke whakalerei e ta whakoini. Tō e ka ngutu maari e i hei koe ke whaaka politiki hangwa, ke nau tokanga nau tolu ke humanity. Aina? Ka kutau whakawai wa inga siua e tau sio ke kulponi o iai peha taha ke whiri ke alu. O hei kai ke toi pehea Mamani. Ka pae ka ke sio Mamani ke mau o whai he kulponi. I he whonua kotoa pe. I he historia e nelere mai. He kai ke toi lawa whakarere i me e koe. Aia ko ho whakarea i noke kātaki. O ku i kai ke tauhanga o whakotu pe whiri whakalerei hataki o ku atamai lerei. Tau whātātā ka nge ko whainga whiri whakademokalati whai ake loto e toko lahimo hai mana koa. O ku ange ka te au ke uhinga pehe. Ko lahi taha e tau kautaki a tau tōluia o kai ke nau atamai māma ko inga ko whaahinga. Pe koe whakotu pure whakawao ke ala ke pei ataki e ngai whonua o whakawao. Pe koe whiri e kakai o kai ke teu i whakaako rere. Ke uhinga pehe, Iyo, e siua ko te fito i palopare maini nei kai ke sa ia e kakai ako karisi. I he tukuange ke whiri whakatemo kalate pure anga a karisi. Ko te fito i palopare maini na nao he tau lau i afi kuosi. O tau o mai pe tau tolo o ai. Koe mea, ko pau ke tau hiki e tau tolo e fie mau, e tau fie mau ke kulupu koini. Ke tau whiri whakarerei. Mo mama, hakakai ke alu ke ai he koe ngāu e ko nau whai, koe ngāu e MALO, tahai e maalunga tae e konua. ka ku ke pehe noke. Ono taki, he nengai ngāu e. Ka koe pehe toi fie mau ke sau pulo e fufaunga whakademokalati. Pe koe tau whiri atu hakau tamba o ki toi lilei whakatamai ange ka nau ke watu pe nau tolu o whai mea tatau hono. Hono puke kūmua nau tolu e demokalati mo i kapitalism. Iyo, o kue ai pe ngāhi mea ia siua, o tau sio ke ai ka koe ngai whakatau ere te nau alo tō ki ai. Maina, o ka pau hei kai ke nau tokanga. Ka kutau fie mau e tau tolo e kakai maa o lunga au pito, whakakaukau. Kihe e ria mahu inga au pito koini. O kai ka e ria nia ke whakatakata ke he ngahi whonua ke whiri hataha noa ia pekia. Ko pau ke tau tuku a tau tolo ha ngahi fie mau, koe pure anga pe koe whonua, ke kakai te tau ave ke na wo take whonua, ono pure anga. He kai ke tau hanga tā tolo ai ke whakaape pepe tau whakaamu na o wareku o sai. Koe ke toi whe unga ia he ahon. I Mamani he tau ilo tā tole mau koe whai. Pea ko hono malu i pe ko hono siofi ake lao i he taimi koto ape e nau ngāua. Ke whakapapau i o kui kai ke nau take hala e whonua. O ku ngā loku au pito, a ngā ua e te mokalatia ke whaika mea koe ni.
Ko me ai o ke mana vai ngai pureanga whakatu ia. He ku fu ma o lunga me ngau e whakamolare o whai ha tu o mala vanga ke hoko me ko ia. Sai e inoke Whakatu ia. te tā hoko atu i e wike kaha'u ki he kaweinga koe ni o ku ke tuku mai pe koe wike ki tua, maha koe wike kaha'u, koe ngā koe tataimi, maha koe wike kaha'u te taalo ke whaiha o taranoa ke whakaukau o lo sika. Ke takamata ala ki ai e ne tuku au mai mo tu fa mamani lahi mo no mahu inga ka tatoki alu he wike ki tu a koe e whakaukau ku ke tuku mai koe tu e pure anga whakatu i ko nistu tone mo tu ai pure anga repapirika whakate mokalati pe koe pure anga whakatu ka kou whiema ke tatalanoa ki ai ke talanoa ki ai ka kou o atu e foi fehu i whakaos koe ni ngai tuku mai pe e mansila a pousini pea ke whai mai e peha a whangatuku ke ta Polokalama ka tatoki hoko atu ki e tu ai pureanga whakatu i whakaukau kono e mau whakamola re i noke ke pe mo tu ai te mokalati ke ta hoko ke wike ki tu a ka ta alu he wika au ke losika koe foi fehu i noke koe o mai e pousini koe ne eke mai koe hae uhinga o kai ke oho ai a Amerika kau he tau pea mo ngāhi whonua koe ne hange koe nato. Kai te whito ki Amerika e oho nai a Amerika pe hi kai pe oho ia i anga ho wakai mai ke whainga unganga o he tau. Hange ko whakarea, koe tau koe ni koe ngā oe ake he tamaitaha ai ki tamaitaha ke fu mo no hoa fu. Kaku whehu i mai pe te tau alu me hen ki pe whakaka mea koe ke whai mukau a Amerika e tau. Pa ke whai mai pe a wha mabau pono ke tau Polokalama MALO. Koe ulu aki siua. E pousini, ka pau e oho Amerika whai he tau, o kau he tau, o kiloto ke tau koe ni, ko ia pe ia, he kai toi oho a whonua ia. Ko tuu ia ko a Piritania ko he kai ke nau kau nau tolu he tau. He kua nau fo i nau tolu he tau. Pa ku nau osi ilo nau tolu hono nunua. Ko e oho atu ia koe ni, koe mea pe he kai ke nau toi oho na toi kau e tau koe ni, he nau ilo nau tolu, ai re ko te o Lusia, mono kau taki, o kai ke nau irifia na to ke nau wala ke maha atomi. Koe mea ai he kai ke nau oho ai, ke he tau koe ni, koe nau mea pe whai ko atu mea tau mo e pā, o have ai ki whonua koe ni. Koe foi tau ia koe ni, ko si ilo hono ngata angana, koe ne pepe Lusia ke puke katoa whonua koe ni e puke ia. O se ngai kolo ia o atakai he kau Lusia kau tau a Iukeleini o koe ke nau toi hua tae ki tua. Koe nau nofo ai pe nau tolo au ke auha. O ka pahi kai ke nau tukulolo. Koe moon ia i mise tau koe ni. Ka ko Amerika, koe risk koe Amerika, ku osi alu ia ke ngai tau loa koe alu ke tau i Afghanistan, koe ngai tau ia ku mamao au pito mi Amerika. Pea toi mamao pehepe mo Ukriane he kono uhinga he kaike, toi oho atu ngai whonua i lopeo kau he tau. He koe kaike nau whakatonua nau tolo mea koe ni, koe opeo kau koe uesite, o kutau maheni au pita toi ngā aue mo uesite. Pea kou whakamea pango i au he mea koe ni o koko. Ka koe uhinga ia e ta e lava uesite o whakalelei e nau tafa aki. Pea mo tūkunga wha ekonomika u nau iai. Wivilahi au pito uesite ki ai. Ka kutoe vavae atu o vae ua ai ho nau wifka ekonomika nau tolu he tau koe ni. He mahino u mea koe ni u koko. He koe ai fo i alwea si ua ku ki fo o uia e ne ai. Kutoe foki a Lusia ia o malu ia ke koula e nau paanga. O kai tau ia ku alwe e uesite ia ke whahinga paanga o kui koe fiat money koe malu i pehe whewhalala aki mo e area pau.
Ko hare vai mea ku hoko o ka pau he kai toi falala funua I Mamani ka ko. Pe na uhanga kanseri ngahi are apa. Ko sau te are pea na tau peheta to I ka keha tai mia ma wahe mi Amerika mo no wesite. O ku ka wia he ngahi funua o ku whatawaki o ku whewhatawaki a pea mo Lusia I he taimini. Pea ku loto ia ke ave ne paanga ana tānaki ke rapo pa mo Iwan mo rupi ki hono to ensinia I ha New World Order o ngā ue whakapaanga a Mamani. Ko tupu pe me he nau tae falala me he mea kone uwhai Amerika. O la vea ai Iro, la vea ai ngahi paanga kotoa pe. I he tuu ko ia. E siua ka ko watu e whamalo ki mea. Koe mea koe ni o kulahi au pito e tala noa ki ai. Pea kui ai penka e ka wako I Amerika wasi mai ku nau nofo. O kei viviri I he pehe he kai ke hoko ha mea. Pea kai ke haivi o Lusia mo siaina mo whewhua ke nau hanga o whakahoko ha mau mau. O koe ke nau whakahoko na toa mau mau, ko whanua koko siaina o kai ke fie tāu ia ha mea. He fie ke nofo ia kau ha tāu mo mea ko ne whainga ana ia. He ku MALO hi whakapisinisia he merino. Aonga ke merino a Mamani ke ne langa. He kai ke hatau ia saiki ai. Pea neongo ne tuu koe me he tawhaaki koe o Lusia, ka koe uhinga pe, koe malui na hoko ha mau lahi whewhe ke ene paanga whiwhatawaki. O ko whaingata a siua ai mea koe ni hono ki ana lai so, he ku fuwhe piki taki ai ngāhi I ko tuu whaka ekonomika Mamani. Ka tau tala noa tu pe tātou ke ngai te toi whakaukau la lahi o ku hoko. Te neusia ai whakatawaka Mamani. Moi paanga. Pea ka pau te tau whafoki mai tau Siosiua. Ko tau paanga o tautefito he. Paanga Amerika, paanga Australia, paanga New Zealand. Ko whewherewa ai tuu wha Mamani lahi ki kaha'u moi tau paanga. Ko hae tuu kunga e tau whakatawaki. Pe ko wheu tau whakatawaki lahi moia. Ko hae tuu unga e tau whakatawaki mo siaina. Tene tala ai mahuinga koe ni ia e tau paanga I he kaha'u. Ka ku tau whakatawanga pesi ua o ku wala ka kai whakakaukau ho tau whanua ka mata ke nau tala noa ke mea koe ni. Nau whanongo pe pare miana ki whakapā mai ai mea koe ni. Ka tau whaamuanga pe ke tau nofo taritari mo tau ilo mea e hoko I Mamani. Ke tau hanga o whakauta atu e tau whanonga ki he kaha'u. Ke ua tu fuwhai ha mau lahi ka tau tō. Ka koia pesi ua ai mea ka koe ku tari pe ia koe ke whehui. Ofa mai he kai ke alu, he kai ke hua Amerika ki loto kau he tau. He kune ilo ia me e hoko. Pea e tuu toko taha ia he tau I ulope. O kai ke tu iau e nofo ai kakai ki mama e kau politiki te nau ilo o vela ai a fi he taimi ko di apa nau whama mao me iai. MALO pito Inoke ai mau whainga maarie e mi he tau Ma'ananga Sene tau whawhiwhia o pito ai tala noa ta whai pe mga I whakaukau ko ke tuku mai ko ate whamalo ke te koe I he lawa rerei ai ta Polokalama I he whiawhini ku tahanga atu ki he ta Polokalama I he moni te kaha'u te ta foki mai pe foki ki he ta taimi he tolu Inoke o ku tonu e ku ma'u pe ku ta'alu o Polokalama I whiawhia I rewa. Koia pe koe taimi poko ke ata ai koe kolo ai nia siu ko talawa Polokalama. E whaka hoko e no whaka hoko e ta mea ngā ue ke talawa Polokalama
Iyo, kai sai ka tatou sio ki ai ka Tautala iyo, kai sai ka tatou sio ki ai pa ko fa malo lai, fa malo ka te motol ko to pe mo mea mai, ka u mai mo ngai feho, fa malo atu, o ki motol te mo mea mai ki Polokalama ko ni me siklo au mo Mamani e toki hoko atu i he wike ki tua. Ka koe monite kaha'u te kamata ai e fo i ka venga fo ou, koe matala noa atu i e whakaukau o Lusia. Aia te whabalangi mo whakatonga. Kai ke MALO mo mea mai, ka mo mea ka tautoki kai. O whalai atu. MALO pitu siua. MALO. Koe ngaahi